Pung Sanyang District, kabadon hapo ka Maunay Presbytery, jong ka KGP sinat sepngi, kalapli ya ka office building ka jong ka, hakakat nyo terik ujemang arajar arhusan. Lathung ya ka district, hakakat praterik ujemang arajar lai, da Reverend H.E. Marbanyang, baditemembasan LSM li, hakapor baka district kadang don hakamayrang Presbytery. Ya kandi ka program, lapinya di Reverend D.H.L. Nongbri, ibalong i-pastor in charge jong kandi ka district, balayo ya kajing pulis zang badway na itemembasan K.R. Marbanyang, layo ru ya kajing kren pediang na itemembasan K.P. Laurin Yang, ibalong i-chairman jong kandi ka district. Itemembasan B.D. Laurin Yang, ibalong i-secretary jong ka Yeng Pastorate District, ila ay ya kajing kren lingkod, syapang kajing tay jong kandi ka office, balayo ru ya kijingkren lingkod na Reverend S. Dingan, ibalong i-administrative secretary jong KGP Assembly, bali Reverend L.D. Nongsiet, ibalong i-moderator jong KGP Sinat Sepngi. I-Reverend L.D. Nongsiet, moderator jong KGP Sinat Sepngi, ilapli ru ya ka office building, but layo ya kajingpen kentang na i-Reverend S.C. Dingan, ibalong i-executive secretary jong ka Maunay Presbytery. Kastaning choir jong ka Jaseng Samla Pung Sanyang District, kala ay ya ka jingray ka Bagkerpang, balayo ru ya ka jingkren ay kublay na Mr. B.S. Wajri, ibalong i-secretary jong ka Pung Sanyang District. Nga iyang hani ka por, hakmat jong kani ka office jong ka Pung Sanyang District, hakaba u mertor jong ka KGP Sep Sogi, Reverend L.D. Nongsiet, ilayo ban pli, ya kani ka office yang ni hakani kasi kaba khanyo tarik uni braime jong kani ka stem arajar arpusan ti ningkong ni soban aingu yublay blong try jo kam bala kerku yang ni kum ka district nyala ban yo ya kani ka sngi ka bakrau ka sngi ka ban sa kan mau ha ka history jong ku district nado bala thungya ka ha ka stem ajar lai Bat nga syukwa banyak tu ipi hani kapol kalong ba naduk kasnem aja katsan ngila don ke jekren ban don no yala ka jong ka office sai kam jongi kum district bat gumolo menta naduk ba thung district kasnem ajar lai ngi laporan kam ya kani ka balang persian mau khap bakalong ka jaka jong ka jependep jongi ya ki kam baro jong district tinggi suku cibun ba ka balang mau khap ru kra priya sumber sim ya ke Jakarta jogi district ban pendep i kam baro jogi district baro kawai la kalong yang i kirang ba ke jeng thei ke jeng samla bat ki pagi kam kebaran po jongka te hari kapor nga syukup ye thui phi ba ke jeng sedang ban tei ke office kalong na do kasnem arja arpho batang hakini ki sau snem ai ngoi ublei ba ngayo ban pendep ya kane ke office baro kawai ka balong mata si ka khanyo trik mai jogi snem ajar pusan Tiga kejengtai jongi ya ke office, dei ba ngila subuh ya ka po ka budget juga district, hendai ngila tei ya ke office da uni ukau kam, ya uba mangi kum district ngila pan nak kibalang, bagi balang ru kila priang sumber sim ya ke Jakarta juga district, berkata long ban ai marsiteng na kajing mi jong go kam hapo ka district bar kawai, kum kenu kusa subuh lada kawai ke balang ngidon gila berpenmi yuk kau kam sau hajar sistem di arpo hajar ki aino sya ka district di namenta ka jintip jo pilang baro an kepor bahakane ka pus yang district jongi gidan baro prateli ki balang nata gidan arajar sanspa san pediungut ki kistan syajar lai arspa lai pu arngut ki dekot sauspa lai puwei teli ki kistan but away postolin chat Reverend D.H.L. Nongbri but ar pediungut ki temesan di nalor ka district ngidon ru ya ka jisegen thai jo ka district bar ka jis samla district kumju ki baya tre stom trecherham ban pria chaprang ya ka kam jo play hapo la ka jong district ba khamtam banyalap ya ka gospel ka jong uturai ba duna pem jong Jesus Christ sya ka perthai te ngikerben makata balang ba jong kani ka jingla jongi kum district ban pleno ya kani ka office sekam di nang ni cikman ngidon ka jikermen ba nginang la ban kamperstet ya ka jintai jangi namata ka jingroy jingpar jo ka balang par ko wai hoi ak district ba kamtam ya ka jinglap ka jongi ya ka gospel leng ba jong turai ba uno pdm jongi Jesus Christ to blend kerku yangi ku district ba ngidon ka jikermen banan cikman
lengba jo kejong kawai lengba jong kejengnya doi trilang jong barok kiseng peran pok joka inang la ban perja saprang ya kam jo kristik lengba jo kini kisem barang persa ublei kerku namta ke borom jo amen ngidon kadang bokraw ban aingu ublei bala pela yangi bagi dan sipor hakani kajaka ke ba ka distrik kala konkret namta ban pendep yang ini ka program kajongi lembah i mertua bodom rom jongi joka KGB snap ni de ben eldi nonsik de ni kong nya ngo play bola ayangi yakni kamari yang gobit bangila ban yadon hani kapor namata kani kasi ke ba insa kan mau haka history jongi komunistik nadut latung ya ka haka sendam arajar lai de ngini ya saprang ya kani ka program jongi hani kapor da ka ba ngini ya soalang to ka cerwai kani kong ba hadin jong kani ka cerwai temsan ki elmanyang ibrang examen tol jaga pestri examen jaga distrik ini sa kuli nak tin jomblai ban bo jeng duai ka cerwai kani kong ini yang lah nong rim ka palang hang ne de Jesus Christus raya te bajot kam ne da ka un tau tem mai na neng un wan Shua ka bang selai lang soblai ke jeng duai ngene sat skor khendiat tin go bukhuit ke jong u kata bang ka bangila ban syam na ka kitab ki Exodus kelenong ba so phau ngun sim ke dikhat ka beneng kong hadu ka basau ka ong kum ne te utrai ulakran hau Moses uda ong ha ka smi ka beneng kong jong u benai beneng kong men penyen ya ka tebeneker ya ka yin jong ka jingisan kan men bu ru hang ta ya ka sendong ka jing pla bat to tam ya kata ka sendong da kata ka jingka to men walam ru ya ka min bat men bu renti ya kita ke badai ban bu renti halor jongka ban to men walam hapo ru ya kata keding penyang syarang ban tutuba ya kisarang jongka bulai ni ram kerku ki tin ka bang la pensngau ni kapor ngin ya pendam ki jing duai ko pa jongi uba benan ni daman i aingo e me ko kenrang hakan ni kapor ka badang stam jong kan ke sengi kabahan riu jong kene ketiyong kenrat be i nyumla klan da ayu yeme namar ba kejing i jong medan ringkat bat ni kisni ki por baro haka bangilong kumne ka bangilong menta dele ba kejing kerku ke jong me kan ablai trai be i blai badap na kejing snai ngawan khamat jong me kene ke por haka bangidon kene ka lumpung John kene ka madang haplau John kene ka office John ka district ya ka district ya ka kaliyo ban snabat te ya ka bangen sayo ban pendon kam na ka ki kam ke bidai bat ka mon ke jong me drive i blay badap din snai kene ka por ni don ringkat im director John ka KGP sinat setngi ya ka ben sayo ban pli ya kan ko fes hakan ke stop jong kan ke sengi trai be ngi ai ngu ya me da ka jingker ku jong me la bane dal ringkat kinong ket kam jong ka presbytery kum jo kinong ket kam ke district jing sang gen thai bat jing sang samla ya ka bangen sayo ban pli ke ko fes jong ke district ya ka bangen sayo ya ka ban la na ka badaki ai ki kam ni ka ngun sayo ban perkhang kom gedesren ha ka ni yin ya ka bangila tai knang
ya kaban peniat seperang ya kakam ke jome drive i blay dap ni snai ngeduai me kerku dalam kak ya kan kepor kam tam pastor walang sharman belam ya kan ke jing sang hat ni kepor reken rat i ngeduai me kerku bali alam me ku kenran ki benta barok ya kaban sayo ban pendam long de ke jing kerku blay ke jome ma men mino ha ke jing long jing ikun ki breu ngai kam ko kan rat i ke bangila na ka benta ki ai ki balong ka bangi pendon buram ya ka kertam jome ya lam ni kum ne na do nang sedang bat hadu benawai no jongka ni selea bat ngida IT ha ka jing lam ba ka jing dan ringkat ke jome sengau ko kan rat i ya ka jing duai map na ke jing bom la bar tan try balong no pen MBI jung Jesus ni pan menta bat hala ka taru amen Sobahaban khot yai itesan kepi lawan yang ibrong Jerman joka district in pesan yang isobahaban ai ke jengkret yang joki I Reverend DHL Nungbri belong i Jerman penyaji kenekas ka program haga nekas ni baru kawai nisngo na kalyang ka jong ni haga neka por komdestem i priang sobahaya pi baro nadu kini nokit kam go pero jong district haru kinong sharai baga jingnya don ringkat ke jong pi hagan kasni kalong shisha ke jong anon sim bat ke rusngan ke mental jongi lama kan ka program bat ni priang subharu akan ka por ya ki kun samla dong ki dekat jong ka standing koyar jong ka jing sang samla pungsan yang distrik ya ki bal don ringkat ru ka distrik kala penbaik ya pia saai ya ke jing ruai ke kerpang ha ke kesini agaleng ke distrik ni piang so bahaya piru kom ki kun samla blame don ringkat lembat pi ha ki kam ke ba pi ye ke ba shania ni piang so bahaya kan kapor ya i Reverend S Sidingan balong executive secretary jongka Maunai Presbytery pastor ni piang so bahaya pi de jong e de jong kemen piang so baharu ya pi ba pila platform ya kapor ka bakodor ke jong pi banyak dor ringkat ya ke jong khot jong ka district banyak dor ringkat hagan ka sungi ya ke jing dor ringkat ke jong pi kan long shisha ke jing kemen bat kan long ru kata ke jing sngan mesin lembakan ka program ka bang 8 kum ke district blame kerkulang yang tak sini bar kawai ban dorengkat naduk basdang hadap kot batang kini kinten ke bakhandiat jong ka jingkren piang subha han por blame kerku nagam ta buram jung amen Tôi Reverend Jerman là penyanyi ini kan. Yang next step yang ngilang borok ke don nepor nanti ki pastor jong presbytery ki pastor dah kat ke don nepor ki no sarai ni khon la nepor te long ban ai ben tu ya ni ka jing tei ya ni ka office jong office rekam jong pusat ni ka ki detail borok semua konkret nama ka kalau jalan palat ni cuba tu tang itu ki jingmi kebang sedang guna bagi lah tolong ya ka office jong ka office rekam jong pusat yang distrik te kung tu ngasih tai lengkot untuk lang ba yang cuba singal tang itu ki benta kan tip distrik kat kebang dolang kena poro te Reverend Jerman dengan pulai gini kali Reverend Moderator yang kaki cipisan semir kaki pastor bi dolang por kebang orang dunia dengan supletan untuk bagi tip nama ba kani ka report lengkot yang kena ka yang sedang yang jing tei yang ka yang pastorit ka report ya ka jing lot ka jing tei ka yang pastorit ka office tei kam jang pusat distrik bat ya ka toilet ka bala seibor de ki balang ki bala nopo ka distrik da ka jing ai marsi teng na ka badi o ko kham hal ki jong ki balang man la ka snam bat ka jing penmang na ki light li ki seng ka jing seng kinung sarai distrik jing seng kintai distrik ka jing seng samla distrik man la ka snam badru na ki riu chimet ki ba donation ha ya ka neka office la sedang nadu snam
arajar khat mriu hadu arajar san kajeng lut na ka benta ka ne kalakot saka khat saulak nyo hajar ars pa prapuai tingka kat hadu menta kani kasni te kine kilong ki jingir pon lengkot ya kani ka jinglut ki jing tai kuma ong ba ya ki ditir boro chimla pun kre lemar ba hadu tai kan orang tai ki bun ba ki jing đâu cho nên mà ta là chỗ này report đang chú đang bằng tiếp đây cái gì nhỉ xây bò này cái balang kan pelong yang kena office ada kena sini pengiyo ampli ha kena por te Reverend Sherman ngam dan ban batai gini ki ban tawaro dengan cucu masih boleh petang kini ke belapan kre ha kena por itu boleh ikut de ani ko ngakot ye Reverend Esingan ai sobaran ai ikut kot iya po I Reverend DHL nong pri belong u chairman bapenya ya kena jingkli ya ka office jong ka apung senyang district bat ngas no brom shibun ai dengan por ban don kat bat pi kum ka district bat ngis no kumenru ya ki don kat jong I modernor jongi ka KGP snot sengi Reverend Aldi Nongse nang tangidon hang niru ya kinungkit kam jong ka presbytery idon I pastor sidingan administrative secretary jong ka Maunai presbytery Reverend WHK Remai belong treasurer jong ka Maunai presbytery dan kat I moderator jongi kinong kam jong presbytery bani semua huru kinong mi kamat nakaliang jong ka Jiaseng district ki sekentei samla bat kumjur kapalang han mi amau kap berengkat ro bat kini ki standing kuaya jong ka pung senyang district ngapun pau ke jing slongu dingkong yo blai bangyo dekalat bani dorengkat bat pi kum ka district agak segi ke kerpang kasngi ke basak jeng kan mau kasngi ke bapin bu yu kulom ha ke history ke jingyai lenti jong ke district bapiyo ban pendat ya ke office trikam jong ke district di kublai shibun na ke benta ke jeng kan mau ke jong pi ba nganyo ba ne don benta pi kum uwei na kinong bi khamat ha kene ke jeng beli ya ke office jong fi ke district hagi jingtai ya ke office ngap perkhat bagi dong lai teli ki benta ki bangidei ban involve lani ke jing don benta jong ki lai teli ka baning kong ka banga perkhat bakadei ban don kinong yalam dan kinong penyat kabaar kini banon kinong kersan bat kinong seibor bat kebalai kade bandon unong pen ulong lain unong pen poi syakat hong kaba pipitmu kum ke distrik na kebentah ke jing bek jenenti ha ke jing trai ke kam ke jongi ki office trai kam jong kapalang kade banlong kum karada kalong kum karada kabakidon haki airport kabaki monitor ki penyat ya ki flight dan ya ki plane ki aeroplane kabaki her de ki pau ki spa teli kelen ki jaka bakin bu tik petik kapor kabaki mi kapor kabaki wan bakin namdon kata yung ka clash kinamdon ka crash bat ka clash bat haki office rekam jong ikum kapalang ngakmi lenti bakini ki day ki jaka ki bak bo renti na kabenda ki kam jong ka district ba pin control pin monitor nang ni ya ki kam jong ka balang bakin namdon ka clashes kinamdon ka ji tengku kin yat be halaki jong ki direction halaki jong ki phang ka baki penyai ceprang hagi jing teri ya ka kam ke jong blai but kini ko office ngadon ke jing kermen banang ni kidon ke jing perkhat ki bakrau
na kabenta ban penyak ceprang ya kam ke jong blay pin puru mo ya ki records lan ki jing tho ki jing tar ki bapiang ban ri ban sumar ban don ha ka office rekam jong ka district but bun sien ngi jo ong ba kabalang kade kamet bat kadeiro kata kaba im kaba ki kaba ksar bat baro ki kenja ki ba im ki ksar namar kadon ka system kaba penyaj baik bat penyaj renti yaki bat habang idon hagring apor habang pen kentang ya ke jakat rekam bat pli yang ke jakat rekam ai pergi ke office sande om tang bat pendap de ki syuki bat ki me lan ki file ki badan apo jongka de ki ban pendap da ki jing start bat pendap ru da ki jing snore ki beriu ki badan ban penyaj ya ka kam ha ka office ublem kerku one rap ipi kum ke district ba penanglah ban kener syusyo syakmat ban le ki ki bakrau na ka benta ka kam ke jong blay kum boong William Carey yang attempt great thing for God expect great thing from God but haswa ngan penkut na ka benta ka jing tip ke jong fi bai pastor in charge jong fi ifun yang ban don benta ngapor ban sakhi mo bat pi ke district ini ke jing pli but hadin kat tu kan isngi I ong yang store ngidon kam komputer yang ngidon kam komputer kini ke office mo nombor thmai ngidon kam ki komputer tiong se problem ban perkhat mo pi la dalong ba pidon kalat kalenti ngidon kam ke komputer dia ke perkhat ke jonga be dikmi slam ngam juong peserta go nang pi khot so en rei kuna ngaju perkhat ndeng ngajing ya ke pungsen yang district dia dengan perkhat di kimi itu di nak benta ke burom ke jong blay ya perkhat nak liang jong ke yin tinglah tit ya ke komputer ke bangan ai saka pungsen yang district ke pinpu ke ni ke office ni ke belum komplit bat printer pincu connect ya tu print no mau ke jing tho jing tar jong pir kelalong tinggal lawan ra ngal ai tu di kini kalong ke jing ai ke berit de pada ke sim jong ke jing I nak liang jonga bagi yang kesen, ublay nak kerku nak benta jofi, kehat pungsan yang distrik unang yai nak kebor, syakebor, nak benta keberam juga, aneh. Reverend Chairman, kinongkit kam baro jongka pungsan yang distrik, kinongkit kam baro jongka Mauna distrik, pastor dan kat ahli dan doi pastor estingan, hoi belong pastor jongka distrik kejampi. Ya iba dong dah ke kam ba di ban pet iki kam yang kita sendiri kum administrative secretary ifsol asi dengan long state secretary juga secretary ba dia baru iki pastor bagi dan kejingnya sujan su ke haki kam jong kejing three dia ke kam ke jonglei ba dia baru ke nong sarai bala ran kain ke por ki noket kam jong ke second day sikit khot jong ke executive committee jong ke second day noket kam jong ke jing sang samla khot jong ke executive committee len bat phi ki khot jong ke koyar jong ke pungsnyang district yang ni ka por kum moderator jong ke business setngi banunra iki kintin jong ke jing ku ka do iki kintin jong ke jing ain CMP kum ka district apa pengen ke jing inti ke jong phi le bang ki apot li ki stem pila le no ke yo ban penyeng ye ke ka office kebalang sebentar ka buron ke jong lei wan nang ni phi yo ban pendet iki kam na panta pa pia syapran iki kam baro jong ka pungsnyang district dia oi nga ai ku lei phi baro ni ko po den kat na ka balang ka bangawan na ka balang Presiden Nongkwar tingkat begitu hot jangka baro dan lahaja sauspa san puprangut di tingkat bagi ni parabge baju ya IOC na di mereka kam ke jonglei saya sien pat monra di kukoto ipi kogi kone ke jonglei apo jong di ka district
Ke kumtu I store setengah ni lah keren peniak mah ke jadi buat kajing pendep iki kam ki jam parok nagani ke office masih an peli di kapor man sedang iki kam naduk ki komiti berpihak man peniak be syafrang ki kam ha kajing pentulun ni ki sedang jum sekri ke kam macam boleh ke jisek menne bang ni songkai hante po ying balang la kali ngong ba ye kani ke ying disek piasna daga ba pia seibor kumno dengan sok kependap yang ada ke jingkemen nama baka dehi daga umsep ke jompi ke bable kerku nama kita ke jing ai ke bable kerku si kamen miet bar si kamen miet ukau bat ye ba masih teng na ita i jing yo pi ai se kenika fon kerpang ban penula ban penulong ban penjeng ini ke yen pilih ha cu baro kedai kamati kebau belai lah kerku hapi kira Pakistan baro mar baro kira Pakistan la kalong yeng bedang shumishen yeng ba shikamra arkamra yeng ki behe yeng pakidulan ndai phim jupe ban shetja men mit bat nestem kajing ai jompi kajing nok lu jompi ya ita ijing ai kalong mar ringkat kemat jomble barkani ketika sakhi mereka taka jing hi jompi ika kam ke jomble ni snok tilang bau debit bau ong ko ben sim jonga dokar khuyo trai mata watle yang jile haju baro haka jing in ke jonga kesam ke sispa kan khot ke ba ko ong to rum jaki plau ke yen ke jung trai rengkat bat kijing aingo kijing ai jompi lahi kaya gi de kinong sarabi I jongi ban let se no ko benta jo kijing sekri yo blei ban let se ke yen jong blei rengkat ka ka siem bagi le ai ta blei ba u hu la karku ha ka jing in ya jongi bat khadu ngai scam kung disek hibrok away gimla ban klem do ong ini kintin ke ong Joshua ong Samuel haka kitab Samuel nong ke ban ningkong ke dekat ka Samuel kitab ban ningkong jong Samuel ka lenong ke ban nyau ke dekat ba khat ngai bang ikan mau ikani ba Samuel ong hadu kat ni ublei ulai rap ini pitip balai baka perlong lo sang ban training te kintin dau ka long baka por jaga jing bom poi berkat haga jing perya jong o ban le ya ka agu borom be jingo shauk le kinsan kwan hiatma ki Filistia bat haga de jing hiatma ba kinsan jong ki Samuel ko ber baling do umla bat ong de kamai pat usi ong I kun Israel to yen pendem hok lei haga jing tuai bat haga jing tuai ke bagla bukti hakmat jomble takatma jong jing yetur bat yele ublei la pha yo prathat khiam klam slam tau ta prathan ka jing thama ka leli baga jing sawa ka jong prathat ka penlong yaki Filistia baganya klumar ramaki bat hanta ke kunus la job dia kata katma badin la job itu katma Samuel la shim ya wei mau bad kita mau la thong baru ong la ketin ke Venesar kabamut bahaduk katni ublei ulai yarap yangi ngais kem habasdang store man hagajing ya I jompi kum so chan si kamlong basuk batin ko ngo kamlong basuk bangin ong barok ki tumsan kabiang ni le no ton ke jingele ma dai ke jingele ke bajur hang ni kendong jongi ki balang gabun ke yemani long be yemani biang hi so hadu mantangi hadisek maulai ni pala batin ko ngo bandon hi district namar ki balang ki ong jon kami ete wande ha balang jongi ngen ai ba syaru le yu to ke ying district ne katma bajur ke jingele
apakah dia hak jing kejongi don kami kenang yalam bestan bat kita kenjang sia don kami bestar mo ba champagne bat kita kenjang sia Samuel Ong ya pi kirang ba dang tur tma bat ni boro ngin dem hok lei hak jing tuai habaki kadisek kalapan sngew disek lapan sngew ke jing seng teng samlang lai itu ka report ba pun la ba boro ko disek bat jing seng teng samla habak play honlang be benjor lang ban pendep bat kani ka sakhi ta ka jingjok ja jong phi kom ka disek bat ha ka jingjok phi bo ya ni mau ba ong ban sakken mau ko bong Samuel e Vanessa hadok kat ni ulay rap yangi te tu ulay lorang kat bat om batang bang layo ya kini kaying disik ina mi asing mo ka kam ngaju ong berbol syabar ong pika kam ke jong ulay ni ong ya ka ni le ya ka bala yu ban yo jing im bom jukut habang ikilenti ya ka jing im bom jukut ngin trairu ya ka kam jong ulay ka bom jukut kanum kut kisang mi saki wei pat ki benta pa pinpenda nyen yei trei ong rasya musim nyen yei trei tat jisuan kadu herben chairman memot ban ong bawa ai kan nu kan jing perkat babakla kan mi anang ni ai baki ki babha kin mi anang ni ban sandur de ke buram ke jomblei ban mi nang ni da ka jing phoi da ka jing ken at ban sa leira khubor suniu senuri senu kumta u lei lorangkat ngin ken mau bakani kalong tik kum ke ying jing duai ke ying jing slak abaki Moses uong tungin thao ye ka tabanakil le ayu Moses thao tabanakil dang dei tang hari klau ngimpat poi se kata ka thong ban poi di kanan kata di klau ngi le ayu ye ta kata bendekel Henry Moses kum no ngelam yo tilbe Moses tha shina la aru ka dur ban shina kata adin bau Moses yak sai rekat da ka jinglam jomble la pen ko ngu ban shina bat ka pa dak ka pa pen i ya ka ka bau blai udon hat ka yin long dau Moses urung hata ka yi hata ka tabernacle wan ul o nang tena bedang hiar ba hangta yo sngew ya ka surjing wai jong ki angel maka ta klapen kedit threat ya kitu ki bom ya don kti ba kitu ki badang don ka jing perkhat da kami pat yo Moses ki khon jong le sedang don ka disik ki kam jong play haki komedi ba pher ba sek kadon bat ke jing seng thei jing seng samla komju tu le ke jing so don kan kurkhu ye ke ni ke yeng bat ye phi ka sek ki parok ko we nang ka purom ka jubu amen to komni ye yeng hangi abranda jong ke ni ka office ye ba kom ka disek le yo ban sakrino hani ka po dia shua bagian pli ini ke jingkang jong ini office kum kedak jong ka jing sedang ban trei iki kam porok nadu dak sgi ding i bo don ru di mau sa jiken mau baka disek labu tin yo ban pli yo nu mau ni ka por kum umoderator jong ke business sapni ningkat dak por Jaga Pungsanyang District. Bat haka kerkeng ke jong sukses long kli bos iem jaga balan. Yo kan pli di rumah atau ka jing saken ma ni kasni pateng haka jing tho kini kot ke betumbu Indonesia kemat. Ye ke ke bau blai la kerku la pen yo api ke diseng ban sina ni ki blai ndak burom ka jong amen saya tap tilang borok mo Pungsanyang District
the Presbyterian Church of India. The inauguration of the office building of Pungsanyang district on the 17th May 2025, chaired by Reverend D.L.H. Nongbri, Pastor in charge Pungsanyang district, inaugurated by Reverend Eli Nongsi, Director KP Synod Sepngi, in the presence of Reverend S. Dingan, Administrative Secretary KP Assembly, dedicated by Reverend S.C. Dingan, Executive Secretary, Maunai Presbytery. To God be the glory. Amen. To hari kapor, yang hakating kang jang office. Ban kap ini ribon bat ban pli ye kini kepala. Kum kedak jang gajing pli ini ke office. Kebang yo ban trekam nadok mendagasni. Do ki kedok jong kahimau blanket diwan. Bagi kun ju yo ban rom ban lek mendak. Hakat kerteng ke jong blay ukpa. Blay kun baru belai bensi makon. Li ya kini ka jingkan. Logadak kapan peli ni ka office. Ban sakin ma patang pateng. Bau tribal belai lakarku. Aka disik pos yang ibarok kawai. Di bagi pendek ni ka bentar. Aka kateng kejong belai pau. Lei beren buat baru. Ya syua bang sakap ni ribon bat li ini katala. Donya pai show belai hagi jingduai. Kukpa jogi ubahab deng. Try ki met mensebo kli jong balang. You don't try hanya Brenda jong gani ke office. Tapi mla kerku lembaki kam ki ti jong gani nak sunyang jong district ibarok away. You try ban penyeng ke office ban teyeka. Oh trala tey gani ke office taki ti ibda kajeng sempang jogi kon ke ban mla ka sap ke tangotrai. Isnai au leban kerku ini ke office. Bahabang yo ban pentrikam. Kelong keburam ke cebihi. Kerku ini ke por yeng ini ke jingkan. Bagi sa yo ban rung ban pribat kumju ban pimkintang ya ka. Tiang ya ke jing dua jing pa. Pan muti ketemu jis na pedem. Amen. Tôi thắp ti cái. Togin rung siya kini ke office. Ringkat kajing lam jong tribal play. Bakaburam juhu kajay paham kapo isipo. Kukpa jogi ubah bedeng. Belai badap ya ka bedeng sejrong. Bare ka kendau setubian. Belai badap ya ki jaka baro. Belai batip lut ya ki baro. Padu belai ubadon borlot. Nida ai mu ya me belai. Kerpang hagani kesengi. Kabelong kesengi kabakrau. Kesengi kabanya sa jingkan mau. Kesengi kabadlong ke history. Yala gajong kapung senyang district hangi. Badai hagani ka khat nyau terik jong umi arhajar arpusan. Hukum ke district kilala pantai ya kini ke office tray kam gajoki. Ban hagani ka sengi ilala ban pli ya ka. Kejengu kejingero bat ka buram baro ngihai semeblei. Namar bamelong ublei jongi. Bat ngihai long kibriu ki jome. Gida ai mue yemeblei kerpang ya kajing stahat hagaba me atrai melapenyo haki nong yalam joka pung senyang district. Nadu kaba perkat. Ban sedang bantai ya kini office tray kam ke jongka.
dan hadu balak ban pendap ya ka. Kini baro kilong namar kikti kibasbun ke jame. Bat hadu kini kapor melayarap sisa ialah gajong ke distrik. Hablebi snei kumni hakapangilayo bandrung hapo jong ni office tray kam ke jong ka. Hashwa ya kabaki khun ke jong Hashwa ya kabaki syakri ke jong Hashwa baki nongkit kam bat ke jeseng ke baper. Kinyo ya kabane syong bane tray ya ki kam ke jong ki. Ida dwai ba minisnei ya kabamen pendentang ya ka. Bak naganik office tray kam jongki. Kinangla ban tray kam ha ya kam ke jong Bat bangi dwai ru ya kabamen tray minisnei ya kabamen ai ning kong ya ka jing start ya ka jing sotu ya ka jing syampan. Ha kinong sarai joga pung senyeng district. Da kabamen try minisnei ya kabamen kan mau kerpang ialah ujong of in charge. Ubadai ban pek ban kemi ban yalam ialah kajong ka district hi barok kawai. Nadu ki balang ki badan hapo joka. Bat ki jeseng samla ki jeseng gedai. Try bi ban bisnei nginget ngi kerman ru banadu kini kesngi hakabamaki kan siyo ban sedang ya kijing tray kam ke joki na kini office. Ida dwai ba minisnei ya kabamen bu. Hakinong tray ke joka. Ya kamen sim joka jing scoret. Men airu haki ya ka jing nang ya ka jing start ya ka jing sotu ya ka jing syampang. Bat kum juru bakila ban syania tang hame. Nang baki kam baro ya kabamaki kinyo ban pentray kam. Kinang la bani penyar ya ka himaba ka jong Emmanuel. Rabi bisnei melabu ru ya kata gajeng pak kabakrau ke jome. Bat ngingit skam ban naganik office. Kinang la ban perlong sendran ya ki benriu baro. Kinang la ban yalap. Kinang la ban ang trikam kambha. Bat bangi dwai ru ya kabamel try minisnei. Ya kabamen kerku ya laga jong ka district. Tangga jengu bat ka jingero ngi ai semeblei. Banagi jingker ku ki badit le. Jeng bau kau kam. Haka bamaki kilala bantai ru. Ya kini office haduk kat kini. Oi rengkat. Bat kiriu semet ki balala banok senyang. Naka banta ke jingtai ya kini office. Rengkat. Bat ke jie trilang juki balang. Oi bat ke jie seng ki baper. Try bi bisnei. Saya sen ngit wai ba minisnei. Ya ka ba menker ku. Lengba jong ni office rekam. Baga district kanang la ban tray khamba. Bat kum juru bakinang la bani pen kraw. Ya ke kerteng ke jome. Ongi aingu namar pamelong beli bijos ngo. Baru basah skor ye ke jing dwai ke jongi. Namar ni barok ni pan pat ngibu. Haka kerteng ke jong Jesus Christ ni dwai. Amen. Shine.
postor ibada i chaman jong ne ka jiniseng ban pli ka ne ka office jong ka district na kalyang jong ka district ngayang ban ai kulai pibro ka bonukong ka jing kulai na ai ka palang mau kap ang ne ka ba ai ka ne ka jaka na ka banta bonte ye ka ne ka ying jong ka office district hadin ba ni kum ka district ngayo ban song komuniti na kumta ban pri kana ka office nila sini nila tinrong ka jingiseng thai na kumta kam ki bubun adu kana sini ka pamta ke kublai sibon ni ka jingla koi jumpi jingiseng thai balang perstra mokha ba ki ba pile kilong ka purom yau play lemro ka jingiseng sama balang perstra mokha koyar ka standi koyar jong ka jiniseng samla pusnya district I postor eldino se murder tor kublai sibun ye ka jingla kloy jong I ban palai por dem bangi kum ka district ngalekut pan kod I kublai sibun postor wat apren ka mat ka bom khain ka bom sat ba ngi duai na kaleng jong ka district ka ba blai pligala ka ba plin kod kia telang ba ka ting pli ye ka office lang ba I murder tor jong ka sunat ngangai kalong ka jingkur ku ini kum ko district lang bagi kentin ki ba boro ki ba ngi hilai an kalong ka jing mento ini kum ko district bat nang na sikamat ngai bangi kum ko district ngin yele kat ba ban pempreng ya ka tin ko jung blai ban pani sigi wai pa ki kam ki bangi dei ban lai ka tin ka ki bat ki kam lang ba nang ne kanang ba ka burom jung blai kan pau ba ka ba khat du Kepat nak kalem ka jong ka district anda kile poi sila jong ki yeng ki sam ye bu lam ki sunduai maka kam ko jong blai yang le sikma kanong yar bat kanong roy bat kanong ki irat ro akalyang menteri kam jong blai kublai Tinya rawai to jorwai ka baar hapo ki jing kerhu jong me mia ko atrai ban shong badin joni jorwai nga kerpat ye terseror jengi reben WSK ramai in dua kerpau nam tak jembam ke sayo basi mentari ke por pada pelaj ngiru na ke cukup nuai ke jorwai ka baar hapo ki jing ke jo Ngu ia me ablay na magaji snay jong me kabamela don ringkat lem lengba kabasiteng yo kada sngi ya kabangin pendep yo kada kam kabakrau ko kanrat ha kabamera tor jong ka sinat semi ke jongi layo ya kaban pli ya kada office jong kapung senyang district bagi kam barok ki bagi pendep engage kem galong ji lam bagi ka ko ko jong me barabagin sermi dengan ka jing syakri ka basipor ke jongi to de kar khuwa trai ye ki jing bam jing di ke bangin sa shimro lingba ya ka bangin shimanta baro lang lingba ka jing tungkre jong ka district to de kar khu bakin long do long snam ki long gi babit pan rong ki de khormen batlot jongi panangai ka bor jing met bat ka men simro ban nang sikri khamba yame
Bada ka bawai no toai baga jingai ka jong jis quest bo try. Ka jingi ba ka jong ka pa baga jia slok ka ba pensat board jong mensim ko. Hai kini lai kin song sa rin kat lembat ni uai tuai. Hoi kerpang ya ka pung senyang district. Lembat kita iwa plabi lap ya ka gospel jong me cleanse ta ka protai. Nadu mentah ba ceduki ba bam bam jukut. Amen. Amen.